Bordoşlar, бүгін мен интернет парақшасын қарап отырып, мен бүгін аябай соның бір нәрсеге туш болбадым ба. Обалы сілерге айтып қояйын. Аны барыңар эле білсеңер керек. Жақын арада Марат деген дүйнөнү шайтан араба менен кыдырып жүргөн жигитибиз бар эмес бе? Ал шайтан араба менен кыдырып жүрүп, өзүнүн теңин Африкадан таппады ба? Чынында жаратқан Аллах Таала кайсын жерден никени бизге буйруп койгон болсо, ошол жерден алат эмеспиз бе? Кара кызы болобу, ак кыз болобу, айырмасы канча? Сага ислам динин моюндап кабыл алгандан соң дароо үйлөнүп кетүү жакшы эмес бе? Ар ким өзүнүн теңи менен болгону жакшы. Теңи менен тезек кабы менен деген кыргызда макул сөздөр бар эмес бе? Чындап келгенде колдон келишинче шарият өкүмдөрү боюнча алыс тараптан тууганчылыгы байланыш жок тараптардан үйлөнсө аябай жакшы болот деген эмес бе? Ошон үчүн мен буга кошулам. Кайсын жактан болсо дагы кудуретиң жетсе бардык жерден алганың жакшы эмес бе? Кааласаң жуңгодон алып келбейсиң бе? Бардыңарды күнөөлөбөй. Айрымдардын туура эмес пикирлеринен улам айтып жатмаймын ба? Ушу менен көп эле сүйлөп койгонум болбосо, айрымдарга жакпай калышы мүмкүн. Бул кайсыл тилде сүйлөп жатат деп айрымдар мени жуңгого теле көрсөтүүсүн жаш муундар жакшы тааныбайт эмеспи? Мен ага тегерим капа болбодум. Видеом жаккан болсо башкаларга бөлүшүңүз болобу? Туугандар, мен терең ойлонуп отуруп ушундай бир чечимге келдим. Чындыгында мен сиздерге тегерим акыл үйрөтөйүн деген оюм жок. Жашоодо болуп жаткан нерседе эң кымбат баалуу адамдар бар эмеспи? Мен ошолорду сиздерге аз да болсо айтып коеюн дедим. Чындыгында кээ бир адамдарда эки кымбат адам, бириси бар, бириси жок эмеспи? Айрымдарында экөөнөн тең ажырап калган адамдар эмеспи? Алар кимдер десеңиздер, сиз менен бизди ушул эресеге жеткизген ата менен эне болот эмеспи? Туугандар, менин бул кебимди айтайын дегенимдин чоо жайы сиздерге тирүүсүндө бактап калгыла деп айтайын деп жатпаймын ба? Себеби өзүмдүн башыман өткөн нерсени айтып берейин. Ушу атамын тили кезинде анын батасын алып калбай, атамын ыраазылык сөзүн алып калбай калганым аябай өкүнүп жатпаймын ба? Ошон үчүн туугандар, жалпыңыздарды атаңыздардын тили кезинде батасын алып, энеңиздердин таманын өп калсаңыздар аябай жакшы болбойбу? Чындыгында мен деле азыр деле кыйратып бардык нерсени камсыздап берип жаткан жерим жок. Канча дагы колуман келген каржы каражаттарын төлөп бергенге жана ошондой эле ата-энеме жакшы маанай бурууга, көңүл бурууга аракет кылып далалат кылып жатпаймын ба? Канча дагы ата-эненин тили көзүндө барктап калуу эң жакшы нерсе эмеспи? Туугандар, айрым туугандардын жазуу калтырганын көп байкап жатпаймын ба? Мен өзүм кытайлык кыргыз болбосом дагы сөзүндө тамаша иретинде сиздерге айтып жатпаймын ба? Ошон үчүн туугандар, ата-энени тили кезинде бактап калалы. Бул ата бейиштин дарбазасы, эне болсо бейиштин төрү деген эмеспи? Туугандар, болду. Мен сиздерге көп акыл үйрөтө бербейм, болобу? Саламатсыздарбы? Жаратканга негедир үнүбүз жетип, бүгүн айлананы аппак кар ороп атыбы? Туугандар, өткөнгү жуңгуга сапар 3-чү бөлүмүндө сиздерге айланабызда дегерим кар жок деп айтпадым беле?
Бүгін жаратқанға жалпы елдің батасы тейіп, бүгін моментеп 5 айының 5-інде қар жауып жатпайбы. Бұл қандай соңынан қуанышты хабар. Дағы көп жаусын. Шынында бұл аз болып қалмады ға. Дағы көп жашын тілейлі тұрауы. Туғандар, егерде дағы көп жасын десеңіздер, көп дуа қылыңдар балауы. Айылдың үсті дегерім аппақ қарға оралып, аябай соным ажайып болып қалмады ба. Жерлерден шаңдары апырылып, аябай қиынап алға түш келген ұшырда жаратқандың жардамы тейіп аппақ қар жауады ба. Қарабайсыңдар. Туғандар, біздің видеолар, біздің көрсетулер жаққан болса, тұрамыз сөз жазуларды азайтып, бізге қолдау ретінде бармақшаны басып қойыңдар балау. Қарабайсыңдар. Айбай соның болбады ба? Айбай соның болбады ба? Жалпыңыздарға ұшындай аппақ қардай мағына қалайым балау. Аман болыңыздар.